namusengela bakonfwa konse kuntu bali ekubalatambira obunkolani obu namusengela mwishina lya kwa Yesu Kristu. Mu bushiku bwa lero imwe naine ndefwa tusambilishanye n'okukosereshanya pafibusa nanguti mwabika muli pululo okutila ati pafibusa kanshi nelembo twalaisho kumona pa bushiku bwa lero twalabelenga ndemona mu mapinda chapter 18 verse 24. Amapinda chapter 18 verse 24 emo twalabelenga mu mapinda chapter 18 verse 24 palesiso okutila ati limo Ifibusa nga fyafula buchibusa bulonaika lelo kulaba chibusa ukonena ukuchila na munonko. Kanshi twamono kutila ati mu malumbo mu chapter 18 verse 24 muleso so kutila ati limo Ifibusa nga fyafula buchibusa nangu bulisenge bulya bulonaika lelo kulabako chibusa umo ukonena nangu kulambatila ukuchila na munonko nangula brother nangula sister. Kanshi ndefo tulande pali yu ine chibusa nomba pita tulalanda kuli yu chibusa ukonena nangu buchibusa kwaona ikashani ena chilala gonena epita tulamulanda po ndefo tulande fye pa chibusa ushe chibusa obe ni nani vamo ilo tuletambo bubu nkolanya twachuma mukulanda po nefibusa pa WhatsApp vamo pa Facebook vambifyo fine na tulanda po nefibusa pa mafoni na misangonshi lekana vambiri mbituletamba tuli nefibusa omba ule itwa chibusa ni nani nalapele chilangilo mu chibusa walishiba sana ubwakukwata omunobe omuntu ule itwa chibusa muntu omulina nkwe ebintu fimo efiri common. Sometimes ikutumwendera chapa mo limbicha mileto kuba mu chibusa mano mwakwata ya kuskulu mwakwata same goal same vision eyo mwakwata bambina bo okubwa mu chibusa na bamopo wishira ni pamula ndine misango esho bachita na limukwali bakamusango kakwata koyu kwa bakona kamusango kakwata koyu ekabaleta pamo bambina bo misosele nemibere fye eshabaguminkanya pamo karekta ile chitako possess uyu noyu yabaguminkanya chapamo bayito kubati fibusa nomba ndefo imwe na ine tusambilishanye po ikintu kimo pafibusa efyo tukwata ndefo amukutumanya papene mwambye kutontonkanya fibusa mwakwata fyonse ushe chinshi yamileta pamo nefibusa efyo tontonkanyeni na mipera fyakashitamo sekonzari nga ushe chinshi yamileta pamo nefibusa ushe chamileta pamo nefibusa ninkama mwaisungira misango shabipa isho muchita eshamileta pamo noyo chibusa nangu nefye fibusa nangu wite uwamulilesa uwamileta pamo nangu nipa mulandu wa fintu fye fimbi icho ndefo kukonkoma ilapo mwendume na mwenkashi musango tukwatilamo Ifibusa ushoyo mwita chibusa chine muleshinkisho kutila ati munshita ya mafia pala bamanu wa mipanda nangu wa mipanda amanu ayalipa ushoyo mwita chibusa iyo mwafika mukupelelu wako fimo alikuwata kokwafwa atekwafwa kwa kupela fechintu iyo kwaliba nokwafwa kwa mano ushe ala mipela kwa mano yalia ayale mulange inshira yakwalesa ushe chibusa mwakwata ala mona wira ma programs aya kucheichi ushe chibusa mwakwata ala myafwa mukutontonkanya mumikalile yakunta nshefyo mukekala kanshi twambo kumono kutila ati bamwe fibusa twakwata fyayisa pa misango na limwe yabipa nangu pa secret twayisungira ayabitu ayito kwe bati ni chibusa pantu alinkakire nkama shire lando kutila ati kukake nkama kubile lo muchitontulu kulinkama eshabipa ishinga mitwala mukona ula bambi bachibusa bala mitungiriro kubo muntu wabipa
bambi ba Cibusa balamitungirira ukuba nangu kuchita efintu ifyabipa kumenswa yakwalesa bambi nga tulifueka tulabawa good boy na good girl nomba ilo tuwaba ne Ifibusa fimbi ka good boy na good girl bulya wafumamo ninshi pantu pamulandu ne Ifibusa tuwakwata we munandi ichenche Ifibusa wakwata ushabo ba Cibusa wakwata finshi bakuloshako ninshi babamo abantu bamo tekuti bendere pamo ukwabula okusuminishanya imwe pakwendera pamo nishikwali yamileta pamo ifirengo kuti mube common cha pamo kanshi ndefu ayanomba tumune pali Cibusa oyo ulambatira nangu mwakwate Ifibusa kuliko Cibusa omwe ule emifuaya noyu Cibusa tachire pali Yesu Kristu muneni fyawa moyu Cibusa ilo twali mu mampulu Yesu tukongere pano pesa mbali yesonde n'okutufuira bamo tukiri mu lubembu mu kifyalirwa kya lubembu tatulafyalwa kipya lero yu Cibusa akiyale tupapatira okuti tuye kuli yena munina nga wasumina wapokelela Kristu ng'emufumu mukati kamwe obobe tawakalube nga wapokelela Kristu ng'emufumu mukati kabwika shibobe ninshi wasanga Cibusa owakira pafibusa fyonse nshire efunda nangu nshire ebo kweba ati mupate ba Cibusa bambi lero Ifibusa nga fide kutwala kunshire abipa talukako ndefu amumone abantu babire bo twala itati ni ba Cibusa palupanda palipo akapondoka mwaka alikukulyo kambi kali kukuso ero pakati pali Yesu Kristu nomba ututubiri tuleitwa kweba ati tupondo bandu ifi chitu afyatuko na fituleta pamo ifi chitu abale chitaba fibaletere pamo nokuba blamed pamo aba nomba oyuli apa ali wakaere nangwapenderwe pampulu mushishi nomba ututundu tubiri tupondo tubiri tondefu aya mulolekeshepo panshita yepusukiro palipo conversation yale chitika pachapindama nomba kakapondo kambi kafikire mukwiruko kuti yule uli pakati ekapusu shafya kaso seryo kwebati iliyo mukesa mukanjibukishe nao akaswike kwebati lero line tuleba nobe mu paradise not ile lero line tuleba neno pantu kalilandila palo akako Apart, listen the point imo iyaba pali salvation. Salvation it's personal. Takwa abechakaniko chakwe bati na lasumini na komunandi. Kuti mwamu afo kumulanga kuli Kristu Yesu. Lero mutima wakwe nga uli fyo wakosa. Tafikire pa kusumina Kristu Yesu. Tekuti chichitike echo. Kaisto ambo kusanga kwe bati kuliko Cibusa umula mbatila. Nangu Ifibusa twakwata fyatusha. Indupo twakwata shatusha. Pamulandiro mulimo wakwalesa. Kuliko Cibusa usha kamichite disappoint. Noyu Cibusa ni Yesu Kristu. Yesu Kristu alirondolo kwe batali ni Cibusa na Lazaro. Na Lazaro afikire mukufwa Yesu Kristu achite disappoint. Lazaro mumfwa. Awe. Alifikire kuya mukumubusha. Filafine achite disappoint Lazaro mumfwa. Na imwebe nenga mwababu Cibusa na Yesu Kristu akamuchite disappoint mukuchula kwenu. Muchuko chenu, munchito shenu, na mufintu fyonse takamuchite disappoint. Ni Cibusa musuma ufika kukufwa. Pamulandu wakuti mukwate nomweyo. Ni Cibusa ushinga londolo lokutemwa kwakwe. Ifwa yakwe yalete kusukiro pakati kamyeo Yesu. Munina wichuwe kufwa Ifibusa balafuwa ya Cibusa. Elio alakulange Ifibusa fimbi fyakukwata. Ubwafya twakwata tubalira pokufuwa Ifibusa. Twakano kufuwa ya Cibusa oyo. Ifibusa afino no finga tulanga kuli yu Cibusa. Nenonga mwakwata yu Cibusa akamulange Ifibusa efisuma. Akamulanga reason why you exist. Pano pesa mbali esonde. Ndefu atubere ngele mboli ya kulegelesha. Ndemo na lialafu mumuine mumapinda. Chapter 19 verse 20. Amapinda chapter 19 verse 20 na labo mchako mulaka uwa chingeleshi. Ulesosa ukutilati. Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise.
mashimifya yangu kokoshe kuyapitilukamo ukutila ati ukumva kuchakwafwa kwaliwa n'okusumira okusalapulwa ilyo tuwalufyanya twafika mu kusalapulwa twafika mu kukalipirwa era twasumira efirubo fyesu n'okuchinja tukapenderwa pabantu ab'amaano nomba mwenkashina mwendume ndefuwaya tumonepo ekintu kimwapa Bushe Cibusa mwakwata abo nga mwafika mukulufyanya bala mikontololana ngubala mifishire nkamo kwagula n'okumikalipira n'okumirumba ati imwe muli bawome pa bawome imwe muli banakashimwa walishiba kuteya game. Bushe Cibusa abo balafika mukumiranga Kristu nga tachichitwe ekyo muli oyo musango ninshimulire Cibusa ekyalipa. Pantu apa muri Proverbs chapter 19 verse 20 mule tuwe ati ukumva kuli advice kwali wa manoba Cibusa mwakwata ngataba myumfuisha ama advice bwino tabamiperako ama advice ninshi mwakwata Ifibusa ifyaonaika ina imwe muleya mukonaika kwaliba proverb imo iso sabangeresha ati show me your friends, I'll tell you your character. Ndange Ifibusa nangundanga Cibusa obe nalakwewe misangonshi obe showaba monefyo wenda Bushe Ifibusa filafika mukumusala kuloku mukalipira kwe bati boyicho wachitana ulufyanya ububulali olale lechita ukakutwala kumfa mukatumbuka n'amalwere pano pesamba yesonde Bushe Ifibusa mwakwata filafika mukumyafo na ngufimisungile kama n'okufita tifi Cibusa lelo kuli Cibusa umo wakutinga mwalufyanya taka mufise uwafikire mukuponya omweyo wako kuti mukwate omweyo ni Yesu Kristu akamusala kula niga mashwa yale mfuikanga mwamfanga ili advice kuli imwe yabo mfyeni nokupenderwa baba amano kulingana n'ekipingo ilyo kyebo kyakolesa kiresoswa aba amano abalina amatwi bomfwe nga bamfwa bakwate okwetetula nokusambira pochimo pamela shabo na pafibusa bakwata namutotela nde munatwa chikwata fe 12 minutes with the brother Michael Chisheta inshi na bonse tuiba abashinyo muliro tule ikoselesha muri fyonse fye tulepitamo kabili tusale n'Ifibusa pakuti twendi olwendo lwa bwina Kristu pali mwesamba lyesonde panono no kuikoselesha lesa mupale amen.